Abarem UPDS Welfare Society along Narkep Katha CM Tuliram Monghang along Jojo Damdet. Borzan constituency Ararpen Longkiti Moapansi non MSC Kilik Atiket Pivek Nang Chipusi Perangkia Maiben Kachuningri. Pini arnika sama berita longpen neli berita than bang phi sami promila timungpi non berita thorpen archponik tha. Borzan BJP Mondal Committee assignment long HDP area local committee lapen Nahorzan border area local committee atumpen longkiti mo aphan non MSC Kilik atiket pivek nang chipusi pherangke mai ki Piniarwa Chiklo Niphai Krister Keparani HDP Bajara Longkedo Borzan BJP Mondal Committee Hemalong Perangkia Mike Kepadopon Labangso Perangkia Mailong HDP Angkang along Kedolong Create Troxy Polling Station along BJP President Napen Secretary Pen Danglok BJP Apan Kikroyabang Photom Pen Kaninche Ponke Non Kevangji MSC Kilikalong Borzan Constituency Penke Longkiti Monga Pansi Ticket Pipon Weknangji Pusi Dr. Tulira Mohang Pan Justmet Perangkia Maipen Kachuning Ripon Leben Borzan constituency along ahawar kaprega bangphu nangketoi mati angtan pen kebanga BJP candidate aphan ke nilidum ke cherap chito dun thekthepusi pherangkyang no klarda galam the nangpachini dun leben angtan pen kebang a BJP candidate aphan si ticket pidet pen mo MSC klikalong remdet prote tulira mohangsi adai chen weknang chiputa pherangkyang no nangpachini dun Bangso MSC Kilikalong ticket laki Borzana Hawaralong amhangke thegwek a candidate atuma phansi ingwai ponangji lapen ticket sitami latuma phansi pipon weknangji mate longkiti munga phansi pipon weknang chipusi pherangkyang no nangpachini dun angtan ben kebang mate hawar kaprek ben kebang BJP candidate Surjorong phar aphanke nilitumke chinine lapen theklong lepinlang pusi pherangkyang no nangpachini dun HDP pen Wilson Bay reports Karbi Daily News Labangso 21 nong Borzan along ke ni tumange angtan pen kiwang labangso sorjorong harapan kin nitong ke project the 64 PS local committee president secretary atongke nitum ekdom isiven nitum chingwai lok si tumange dolonon tastame local committee president secretary sai delo nitum project the lasi alangli sorjorong phar kunada muni lone kunaro soloni nike amoni da theglong le pila nitum local committee tum anke arong na chine kunaro soloni Aham ko chini ya ri chini gali si aham chini ne ya ri chini arong arup chini ne dake pisar hut mesta me chini ne ni tuma kisar ban arjulo alang ni tumesta me chini ne labang sorjorong bar bhai ko nana muni ne ko so chini tuma ke alang ni ban kam ka chiram thekbo ko so si pai dong thekbo asi alang ni ban ke ni tumke pai masi pai the la ke alang ni tuliram rong hangsta me adai chi nei ha hedat blote ni tu e kam ban chiram ne the alang ni inen bangke lasi tuliram rong hang masta me ni tum alang ni kwala ne ke cari pon ni alang ni bhasta me misen alang ni bhan ni churoji alang ni kwane Karbi Anglong district nam east west nam alang ni develop par asta alang ni claim pon ulo alang ni bhan churo ne alang ni mondol committee tumben executive dos nam alang ni tuliram rong hang bang lo alang ni kiwang hosta alang ni ni ka ang tam pina to telo la Borzan kanglong lokelang dong sinang pipo jio panen pipi sta me buselang ni je tikang lo la siniri dos me ningarong lo bang sahur bos me ningarong kali non bagi ning si dugrong lo ini si warong lo la sini tum all Borzan local committee 64 PS president secretary and chinglok members open Borzan rat masta me ni tum local committee pun chop takali rat masta me ni tum si na chut din lo ala tum jogje yang unti buselang ni tum sta me so sininjelo asi kusosi ni tumalang ni thon ki pai thekbo asi mo remdet sita meta kam jam jiram de destame nang listame dai che nei asi ni tum local committee president secretary meske ni tum alang ni ban kela son sturulo local bhasi Borzan mo istame ki thek khire tum tangka paisa tum istame lang tum do si alang ni tum istame nang pipi bek nang posi ni nale tum istame tuni ri polo tulana no hang sar bhastami अनेक लानोना धुआ बांके angtan pen mante Borzan pen angtan a candidate bangke nang toilong le pulasan sinil tum ciparai thiblo jong si nang atoin e pen angtan a candidate sinang ke toilo pulo tangte la bangke alang li tum lak angsong mante BJP leaders angsong ke do tum se alang tum sa dai chi nai la ke rem mo rem der manganel tum la border mate Borzan arat phanang pulong le Langfer constituency ka parlo volongkomaji kilometer inkorapho kahilwa jha kludung ahawar araratum kachilinga towar kahino pena jok kaiki kedam keba kisungna
Labangso tawar biching barla apor hudlote langbung langplet saide langbung alang langbung inghan dong plet dong vokvot pensi haladag ahawar aradutum kaiketa chilengna Klurdung ahawar aradutum pini arni BJP Parivardana Sarkar doko kapita langbung inghan atowarsi kachilengduna haladak ahawar aradutum gari motor ke porunji ke aphida lamlo akeng pen kedam anta langbung inghan along kachingkoina Labangso atowar laki phonglokpet pen difulam dingloran kachileng atowarlo bon sitami bangso atowar phonglokpet auto stand pen jilangso ahi thiansi kasilam ingtotpon goglo Klurdung ahawar arlo piniarni towaran chotkali school ahem keso kachilang ahem laben mesen ki jonalang anta kadure thekpi khangjang news text report Karbi Daily News जितो रास्ता आमी थियो হৈ আছো এই ৰাস্তাৰ পৰিবেশ আপোনালোকে নিউজৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো যেহেতু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ এমএসি বা এমএলএ বা মন্ত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম আহ্বান কৰিম যাতে আমাৰ বকলিয়াৰ পৰা ক্লুডিং আহা ৰাস্তা বহুত দুৰ্ভোগ অৱস্থা হৈ আছে এই গতিকে আপোনালোক অতি সোনকালে এই আমাৰ ক্লুডিং আৰু লালমাটি অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজক উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো ইয়াত গোটেই বছৰ খেতি ফসল কৰে কিন্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বজাৰ ঘাট নাই এই গতিকে তেওঁলোকে এই আমাৰ হজাই জিলা যেহেতু লাগি থকা অঞ্চলত এটা সপ্তাহিক বজাৰ আছে এই বজাৰত তেওঁলোকে হালধি মিঠৈ অনেক তেওঁলোকে যিটো খেতি কৰে এই খেতিখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উপায় কৰিবৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং এমএলএ বা মন্ত্ৰী বা এমএসি মহোদয়সকলক মই অনুৰোধ কৰিছো যাতে আমাৰ ব্ৰিজটো বনাই দিয়ে ধন্যবাদ আচ্ছা আপোনালোকে কোৰ পৰা আহিছে মই ৰাতিপুৱা ডিফু গৈছিলোঁ ডিফুৰ পৰা মই এতিয়া উভতি আহি আছোঁ কিন্তু এতিয়া মই এই বাটৰ কাৰণে মই এতিয়া আকৌ ডিফু বকলীয়া হৈ মই এইফালে দবকা হৈ মই ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ব আপোনালোকে কোৰ পৰা মানে এই কুলুডুঙৰ লগত বৰ্ডাৰ আমি আমাৰ লালমাটি অঞ্চল বুলি কওঁ আপোনালোকে কিমান অসুবিধা পাইছে কাৰ্বি আংলঙত আহি কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলং আহি আমি যথেষ্ট অসুবিধা পাইছোঁ যিহেতু আমাৰ এইটো অকল এইটো নহয় আজি ইয়াৰ পৰা নাই কমেও 4-5 কিলোমিটাৰ আমাৰ ৰাস্তা এই অৱস্থা Inut Banghini, Abarem UPDS ke Dressatum, Abarem UPDS Welfare Society alongle, Karbianong Autonomous Council, Dr. Tuliram Rohang, along, Longli Chojodam Det Pusi, Pini District Press Club of Karbianong Atom, Abarem UPDS Perangkiamai, Kangnipon. Abarem UPDS atum labangso Abarem UPDS Welfare Society along leki, Majok les Jorsita, Nitum Chekroidun Tikti, Tanka Ken Tangan, Sitame, Tanka Komat Pensi, Kenma. Ke jorvegatum jevoidam veknangji pusi pini District Press Club of Karbi Anglong Saimalong Perangkiamai ke padopona hut ke aptiso lengbat ingleng akar teron lapen Abarem UPDS Welfare Society atum ningjepon halapu MOS kachitokang atangka mate peke chitame thangnat longdunde nitumgi kachingthur amen sikipu sitame kwan si chingthurma lake ruat theklong pronglo ruat si kachinilo leben MOS atangka ke surjo rongphar kangjang tera leben horen sing be atumsi Sarkar along kidodunlo halatuma phanle chini nete chiriprete kopulo pusi Abarem UPDS atumpen ningjepon labangso Abarem UPDS Welfare Society office along leki longsodar singer Bamon Timok Harvis Ronghang Mohen Be Elvin Ronghang Thengtom Teron Harlong Teron Imsing Timok Akash Ronghang lapen Joel Be atumsi Abarem UPDS Welfare Society along leki ke jorpusi Abarem UPDS claim atumpen akoi pipon along liamen Patalong ke klang lake Karbi Anglong Autonomous Council Asiam Tuliram Rohang asupo amensi non ke longlia patalong amendo kopusi ningjipon labangso along surjo rongphar MP Horen Singh Be laben kangjang terangatum jongsi lada kachirabdun avi pulote pinapen amat Abarem UPDS atumalo wangra nangchithanno laben labangso along le puthot chiradun rapetang puta ningjipon laben labangso along leke Dr. Tuliram Rohang aphansi ke jordam kotha isialong pen Thongkebra pho lak puta pachinipon laben kaddu kabe narkep ko thalong le jordiatsi Tuliram Rohanga sopo amensi patalong dokoglo puta klardagalam the pachinipon Difu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News Practically wrong along develop doma abima but central government pen UPDS ang policy lamdo chetoglo seta kumaini tumbang sorkaran sobai lo kumaini tumbang dulu seta UPDS ang sumarke pinyan seta me dilitum hangnat kumaini oring or cycle tabe lapen kumaini contractor julan bang tabe dilitum ino talo ko de MSC pa hailo EM pa man lo MP pa man lo kumaini MLA man lo kumaini EM na man lo lapen ako
सरकार पे सितमे पैकेज तंका पे 350 करोड़ तंका वन लो लासो तंका पे सितमे अलाम रुपी के क्लेम लगे जो चीनी देलो लपे रखो लगे दिल्ली तुमने आपको रुपी कोला मनी लगे का दो राशि फेक प्रो लासे को कर में लोग डेवलप हो सिता लगे ini kemainnya ke pucuk cok sih jadi tuh arlopen birta lo langsung lo beli pakai ajak lu pilih salida tuh jauh deh nasi lagi cingwai sarpen kali nasi lagi nili tuh matune tak produk deh lah tadi tuh cetot deh akhirnya lapasan lo lagi nam ke lagi inut bahini kemainnya akhi kali lagi karbiang lo ngarana akhi nasi lah soalnya lo beli pakai nili tuh kota amat tame karbi national trust usin itu amen dibi nili tuh kaya teh langsung lo lecilong nangko lapen nili tuh kayak dulu teh muar sih nili tuh pengen tapi jok mo sampai lagi kemarin jongjung ko bangga lagi nili tuh maksudnya lapen keluarin ke karbi yang orang pada cuci nili lo nali tuh nili side tuh nili tuh kayak nili matung pot kalau itu nili tuh kayak cok tidak tuh pot nali tuh nali lang lagi side abang ke rata tuh saya kayak ngomong lo penili tuh dia nih tapi dia nanti